poleti u svijet knjiga na početku nove sezone. Festival svjetske književnosti od 31. kolovoza do 4. rujna. Doživi najbolje svjetske pisce u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu, knjižari Fraktura i galeriji Kranjčar. With this novel, I've done an enormous amount of research. I never did this for a novel. I just started writing and whatever happened, happened. But I wanted to write about a huge air crash that happened in 1977 involving an American plane, a Boeing and a Dutch Boeing. It's till this day the biggest air crash ever on the island of Tenerife in Spain. And I wanted to write about this because nobody ever wrote anything about it in Holland. I had been writing non-fiction for years and years and years. I hadn't written a novel in 10 years' time. So my publisher, my Dutch publisher, says, you put this writer in this book to be able to write a novel again, you know, to have this writer in the book help me as writer along. In the end, even I, as writer, do not really know if what's happening at the end of the book, I can't give too much away, is real or if it's in the imagination of the main character, Simon. Ja, ich habe ja ziemlich viele Bücher geschrieben und etliche sind ja auch bei Fraktura übersetzt worden, aber das ist innerhalb meines Werkes, wenn man das so sagen kann, ein eher besonderes Buch. Ja? Denn sonst habe ich oft so eine gewisse enzyklopädische Ader. Ich möchte immer alles genau schreiben und genau wissen und warum hat diese Minderheit dort gelebt, wie war das mit den Kriegen und wie ist die Kultur und die Sprache entstanden. Also ich wollte immer alles zeigen. Und bei diesem Buch geht es mir sehr stark darum, dass ich eigentlich so kurze Blitzlichter, Momentaufnahmen mache, ja, von Augenblicken, in denen es meistens um Erfahrungen der Schönheit geht oder der Würde, aber manchmal auch von Verzweiflung. Aber jedenfalls, dass in einem kurzen Bild, das ich nicht länger erklären muss, eigentlich eine ganze große Geschichte drinnen steckt. U zadnjem danu mira postoji tjeskoba koja zapravo dolazi iz tog, kako bih rekla, iz nemogućnosti da junaci razaberu što je istina, što nije. To je jedna mala situacija koju se oni nalaze u toj osami. Na neki način moja ideja bila da ta mikrosituacija, muškarac, žena, pas, usred ičega, da na neki način reflektira to kako se mi osjećamo danas, dok čitamo vijesti, dok i razmišljamo, jesu li ovo 30 opet ili nisu. Vučja kuća je knjiga kratkih proza koja je fokusirana na dječje glasove. Zapravo priče su ispripovjedane dječjim glasovima, ali ne govore samo o životima adolescenata i djece u postratnom razdoblju u Bosni, nego kroz njihove oči govore i o odnosima među obiteljima u društvu. Sve ono što je nam se tada činilo da je to prirodno i normalno i nekoliko desetljeća kasnije kad se osvrnete vidite da ste živjeli u jednom bizarnom, grotesknom, perverznom svijetu. Ono što je meni bilo najteže jeste istraživanje za tu temu, gdje vi ne možete stupiti u kontakt tako lako s nekim tko vam može to ispripovijedati, ispričati. To su neke stvari koje se i ne govore tako olako. Ali sam uspjela pronaći snimke žena koje su bile toliko hrabre da su to podijelile s drugima. I to je nešto najmučnije kroz što sam ja prošla kao autorica koja želi istražiti jednu temu.
Knjiga Blank je zapravo moja najkraća moguća biografija. I znam kad me traže sa nekog većeg projekta, onda mi traže i kratku biografiju. I onda im ja pošaljem PDF Blanka jer stvarno od toga kraće ne mogu. To je u najkraćim crticama jedan brzi voz kroz moj život. Blank se danas uklapa u političku klimu, tačno onako kako se uklapao i kad je napisan i tačno onako kao kad bi bio napisan prije 30 godina. Jer sad je možda aktuelniji nego ikad. I ne samo na ovom prostoru ovdje, nego inače kako se desnica širi po Europi i po svijetu. Mislim da bi ljudi mogli da shvate srž toga, srž problema i da se opredijeli dok je još vrijeme za bolju obraću. My novel explores grief in several, I think, ways. The main protagonist is someone who lost his son, but also his mother, and I think that there's something that, connect all the human beings, and it's not just love, but it's grief, because before or later, every one of us is going to, experience that kind of terrible part of life, because you cannot have life without death. And I think I explore this kind of connection, because we would love to, separate good things and happiness from suffering and bad things. But, if you want to experience life, you have to take all this stuff together and in something like learn to face all feelings.